čupanje, tuširanje i sve što treba. Onda lagano kavica, malo čevrljenje sa suprugom ujutro, ne, naravno uz kavicu cigaretica, ne, bar jedna, dvije. Iza toga onda malo igranje sa pesom, pakovanje svojih stvari i polako negdje oko 6:15, pola 7 pokret prema Jakuševcu. Ba nije mi problem raditi nedjeljom zbog toga što je to meni isto nekakav normalni radni dan. Ne? Jer ja ne idem raditi ponedjeljkom i utorkom, ne idem nigdje. Ne? I onda mi to tako normalno ispada nekako. Meni je subota i nedjelja, mi je ponedjeljak i utorak. Ne? Dobre, ne moram dalje. Na sajmu sam rekao nekih 10-12 godina, tu negdje, prilike, da. Ne. I funkcioniram svaku srijedu, svaku nedjelju. Moram. Danas očekujem totalni fijasko. Zbog toga kad se sprema kiša. Čim počne kiša, onda ti raspad sistema, se svi kupe doma. Govorimo o kupcima, naravno. Ne. Sad samo molimo Boga da ne počne kiša padati. Ako počne padati, neminovno je da ćemo sjediti i gledati kako kiša pada. Žedan si ti, ja. Ništa, jedne davne godine 98. se ukazala prilika da kupim ovdje mjesto. Znači trebalo je kupiti mjesto i da krenem sa birtijom. I to mi je uvijek bila neka želja da radim ugostiteljstvo, ne. I to sam tako kupio i radio sam do 2013. I onda sam propao. Sad radim za drugoga. Dolazimo tu oko 5:30. Onda moramo iznijeti van stolove koji su za terasu, otvoriti suncobran, bla bla, bačve i tako dalje, popuniti sa pivama, sokovima, friždere, staviti unutra leda, natočiti vode i to, malo hrvanje. Ja radim. Štefica recimo reže luk i reže lepinje i to. Znači ona pripremi tamo za hranu. Ja pripremim za pit. I to traje tako do 7 sati. Sad kad krene. Hoće polako, hoće brže, hoće ovako, neće. Imamo svega i svačega, od alata, od dijelova, rezervnih dijelova za ručne alate, tekstila, gitara, svega. Ko na sajmu. Pa zapravo je sve krenulo nekakve, ajmo reći, krame. Sve i svašta. Krenulo je od sve i svašta, a onda sam jedno vrijeme radio dekupaž. I to je išlo dobro, međutim nisam više imao prostora za raditi s njim, jer to je prilično zamazano. Pa sam s dekupažem malo stao, pa sam išao na glazbene instrumente. Pa je to pokazalo se relativno loše. Zbog toga što su to bili skupi instrumenti i nije bio je interes, ali nije bilo para. Ne? I sad sam evo na alatima.
Nema tu neke određene klijentele da vi možete reći da dolazi ovaj ili onaj sloj ljudi. Ima tu od ne znam, od umirovljenika do, ne znam, sveučilišnih profesora. Znači, svakakav profil ljudi dolazi. Ne. Meni se ne predstavljaju ko je ko. Ne, ali pretpostavljam da je to tako, jel? Ko da ljudi masu ovdje. Ja ne znam ko je šta od njih. Moja pretpostavka je da tu ima i sveučilišnih profesora i doktora i ovi kad delaju čistoći kad čistaju parkove i to. Tako da, nema neki određeni profil ljudi koji kupuju. Ne. Nažalost, izgubio se onaj srednji sloj. Ne. Toga više nema. A oni su bili najveći potrošači. Izvolite, gospodine. Kaj to je? Za keramiku? Ne, za drvo. Za drvo? Da, ovo je za drvo. Samo za drvo. A ovo tu? Isto za drvo. Ima ljudi koji nas cijene za ovo što radimo, ima ljudi koji nas podcjenjuju, smatraju da smo mi tu zapravo došli iskamčiti od njih neku kunu da imamo za kruh. Ja to tako gledam i tako se neki ponašaju, ne. Ali ima ljudi koji se ponašaju sasvim okej i shvaćaju da smo mi tu zapravo da bi radili svoj posao. A veli, s druge strane postoje i one joj glega tu, ono došao je prodavat. Mislim, meni se takvi ljudi gade osobno. Ja kad to vidim na štandu, ja to probam, ajmo prošeći. Uopće se ne uzbuđujem zbog njih. On nek veli svoje, ja ću reći svoje, mi završimo tu priču, on može ići. Ne. Neću reći da biram nekako svoju klijentelu, ali ako je neko počne tlačiti, onda ga jednostavno otkantam i gotovo. To je kraj priče. Ne, pa da hoće kupiti, više ne može kupiti. Zbog tog svog pristupa. Evo ga, uvijek nađeš nešto korisno. Evo ga. Grelja je zato odlična jer uvijek nađeš nešto što ti treba. Možda nije ono estetski najbolje, ali je bitno da ti treba. Hrelić je za mene eventualni dobitak. Znači, mogućnost zarade, a mogućnost ti pušione. Ali gledaš da je mogućnost zarade. Evo, to je Hrelić. Jedan lijepi sajam gdje stvarno ima od igle do lokomotive, kako se kaže, gdje sirotinja prosperira, prodaje nešto što ne bi nigdje prodala, da preživi. Gdje neki doktori i tako dalje kupuju haljine, obleku da mogu izaći van, gdje se može kupiti za 20-30 kuna odijelo, koji bi negdje platio 5000 kuna. Može se sve. Znači, Hrelić je nešto prekrasno gdje se ljudi druže, žive, trguju i preživljavaju. To ti je Hrelić. Evo pancerice, pošto pancerice? Evo, 10 kuna za vas, imate popust. 10? 10, samo 10. Jer je sad sezona, ne? Evo idem pogledati još malo. A vi ste prvi koji ima pancerice danas. Skije nemate? Skije? A? Nemam skije. Evo. Evo vratim se. 10, zapamtit ću. Hvala.
nekaj za navijanje. Za navijanje. Hrvatska, a? Volim te ljude koji dođu ovdje maltretirati s rukama na guzici i ispitivati, a uopće ne zna ni sam zašto je došao na plac zapravo. To je to što ne volim tu. Ne. Ali opet moraš to trpiti zato ako si tu. Zato si došao tu. Pa ploča ti se potpuno na suncu. Pogledaj šta si joj napravio. Dobra, počeo još radi. Pogledaj ti ploču. Ljupka pjeva, znaš kako. Tel Titova 1, 2. Evo mogli bi od ovih prolaznika skupiti po 5 kuna da nam ubace, pa ćemo imati za rundu. Bom to bila. Odlično. I koliko su ti ploče? 20 kuna komada. Ma da, ma nisi normalan. Kako nisu? Pa ja tebi djelujem da ja nisam normalan. Pogledaj na šta ti liče Pa to su ploče. antikviteti. Pa jesu, da, kad Ajde, ih doća čuvaš, ona. a ti ih nisi čuvao. To su stare ploče Ivo Robić. Može. Pa jel nisu stare ploče? Stare su i nisi ih sačuvao, Ima ne dobre valjaju, pasoše, kužiš, ne možeš ako ih imaš staviti sliku ovoga, uopće. možemo ti pasoš ja napraviti. A di, kako? Pa jel vidiš stare pasoše, stari indeks, đačke knjižice. Di ti je pasoš, ne vidim. Pa evo ti, ovo su ti sve pasoše. Zdravstvena legitimacija. Pa ne pasoše. Bihać radnička. Ovo su ti sve pasoše. Dobro. Evo I indeks. kome to prodaš? Ajde, molim Pa te. kupe ljudi, evo ti Ma vidiš. ko kupi? Ne može to Savez niko kupiti. komunista To ti može kupiti Jugoslavije, neko ko socijalista. A? Pa kupuju ljudi. Pa ima nostalgičara jebana. Stranci, ko kupi? Ne, pa naši ljudi. Pa ima nostalgičara more jebana. Pa nostalgičar ima svoju knjižicu iz Saveza komunista, ne treba mu tvoja. Ima, viš kakvi su nekad novci bili. Ti se toga ni ne sjećaš. Kozara to divno čudo. Da. Šta je ovo? Kozara je preživjela jednu od najtežih, a u isto vrijeme jednu od najslavnijih epopeja u historiji naših naroda. Kozara je među svim našim krajevima na prvom mjestu po broju žrtava koje je dala za oslobođenje naše zemlje, a po svom bogatom prilogu opštim naporima svih naroda koji su se borili protiv fašizma. Kozara je poznata širom svijeta, Tito. Gitaru sam naučio svirat 1980. godine. Nije me naučio niko, samouk sam, znači sluhist. A prvu gitaru sam dobio kad je moj otac prodao Škodu. I onda mi je kupio gitaru. Škodu, kako se zvala Škoda? Škoda Škrga. 1000 MB. Tako se zvala Škoda. I tad sam prvi put primio u ruku gitaru. I onda više nisam ispustio. Pustiti od ovih napornih ljudi. Znači uzme svoju tamburicu, to je gitaricu i lijepo sjede na svoj kombi i opletem po gitari. Kako treba? 1200 kuna. Ne volim to kaj moram raditi negdje. Ne volim to kaj nam ne daju vodu. Ne volim to što ne možemo dobiti struju. Ne volim to što recimo naplaćuju junački i nemaju zaštitu, čuvare, bilo šta, ne. Znači postoje provale simo tamo, ne. Niko ne odgovara za to objekat. Znači ćemo mi to! Kad bi ja nešto mijenjao, to bi bilo jako drastično i grdo. Jer ima jako puno ljudi koji uredno plaćaju svoja mjesta, a još ih ima više koji se švercaju, koji muljaju
i zbog kojih dolaze razne inspekcije, carine i tako dalje. I onda oni pobegnu, a tebe tu dođu i onda tebe zabavu. Danas nisam vidjela puno ovih, stvarno ljudi koji donesu, znaš, od doma 3 svoje stvari. Više manje prevladava neka organizirana mafijica, kako koja. Ali, mislim, ja sam prodavala, tako da vidim se i s jedne i s druge strane. Ne? Žao mi je što je crkla prodaja tih, mislim nije crkla, ali je malo ove prodaje kao kućnih potrepština, to je otišlo sve na Britanac. Tako da, mislim, bilo bi mi drago da tamo te stare gospođe koje nemaju love prodaju šalice, ali sigurno nije tako, nego neki preprodavači kupe ovdje jeftino i tamo prodaju skupo. Dakle, ko ide na Britanac šupak, ko ide na grelj sprafa. Jer imaš kukuruza ti možda? Joj, nema, nisam ga dugo dobio. A sad uvala bila, sad opet inventura bila, pa sam uvala neka iz Čačka tamo. Trebam šećerca za remičiju. Da. Ali to ti jako puno rulja i jede. Jedem ga ja uzim jednu konzervu za ribe i 3 za sebe. Manje više svi mi koji tamo radimo i živimo od toga smo na nekakav način prijatelji. Neću reći prijatelji u pravom smislu riječi, ali uvijek se gleda da jedan drugome na nekakav način uskoči neko pomoći ako šta treba i to. Naravno imaju ljudi koji će vam okrenuti leđa čim stigne, ne? Kao i u svakom poslu, ali manje više su okej ljudi. Ne? I uvijek uletavaju i za pripomoć i za pružiti ruku i tako. Znači okej, za mene je okej, ne? Nekakav normalan ljudski postupak. Na Hreliću najviše volim to druženje sa ljudima, nekakav moving, događaje, razgovore. Sklapaju se tu i neka, nazovimo, prijateljstva i tako. Sve i svašta je. Događa se. Uglavnom da se nešto događa. Eto, to je to što čini ovaj plat uzbudljivim i zanimljivim. Onda točno izmjeriti. To je bilo nekaj samo da vidim. Trebalo se mjeriti, sam da ovdje Najluđa možda stvar su ove pin-up čaše za pivu, koje sam ubola i trajale su mi jedno skoro 10 godina. Dakle, kad natočiš pivu unutra, onda ti je ženska obučena u badić, a kad piješ pivu, onda se ona skida. I onda sam budala to oprala u onoj mašini za suđe i uništile su mi se. Ali ne možeš imati cilj jer onda si ko u dućanu, a to nije to. Bitno je da kupiš ono što ti ne treba. Jer će ti onda to sigurno treba. Jer ovo što ti treba, to ti u stvari ne treba. Pošto je ogrlica ova crvena? 5. Mogu je vidjeti? Može 3. Pa kraj je dana. Da, i to Koliko je koštala u 7 ujutru? 10. Evo ga.
Hvala lijepo. Moj pogled na svijet, sajmišni svijet. Meni je taj pogled stalno isti. Ja znam da moramo daviti od 7 do 1, 2 i to ti je to. Nema tu nekog posebnog pogleda. Znači to je, da je pojednostavnimo čista borba za preživljavanje. Ne? Najjači samo ostaju i to je taj moj pogled. Ako nisi uporan, ništa da ovog posla je. Evo sad su došli Varaždinci, ovo se žuri? Sad popijemo da zaspemo na Pa možda će ostati do 5, kao gledaj. Kad se meni žuri? A to su stari prijatelji i ja moram biti tu, ne? Dok on veli daj mi pivu, ja ću mu davati. Dok ja ne veli gledaj, nema više pive, onda budu otišli volja. A volim vidjeti prijatelje stare, neko je, ne buš vidjeli nigdje drugi, neka dođu tu, ne? I nađemo se i popijemo rundu i zdravo, ne, i jebi ga, opet se ne vidimo. Ili ove stanuje, ne znam, u Varaždinu, ove stanuje jebi ga u Saboru, ove svim tam. Znači, ne mogu ja sve naći, ne. Znači, dođu ovdje, nađemo se, popijemo piće, izljubimo se, pozdravimo se, gotovo. Ovo je kad smo ga odrezali na prvi hotel Šviri i Škapova. Dođe to moja kada jebate. Kako ja mačkima, dajte. Ovo bude signal. To se oblečite, znate kaj? Oblečite se i lepo minice ovak se razredno, da kad se prošećete dečku, preko vaho macos. A vi imate i nekaj modernoga. Pa nego kaj? Tamo se pogledajte. Gledajte ovo. Čekaj. Pikachu, šta je to? Ne znam ja. To je ovaj koala. To, pogledajte ovo. Pa Omare, to bi ti trebao staviti na sebe, bijelu košu. Pa kakav Omar? Nisam ja Omar. Meni ti njime ne štijaš s Ogorja. A rekao si da si isti Omar Šan. Ne, Marlon Brando. Super sam, dečko. Po cijeli dan kartu. Da, ali ja ne znam kartati. Dobro. I ja sam vam tu na semištu živi otrov za žene, znate? Otrov za žene? Da? Evo, gledajte ovo, to vam tu gore pokrijete ceke i ide dole. A ova curica, šta je to? Čekajte, koja je curica? Ovo iza. Ova Ova tam? majica. Aha, čekajte, ovo vam pokazao sve. Samo malo, gospodična. Čekajte, Pa samo ja vam vidim iz daljine da me tamo ništa ne zanima. Šta je ovo? Evo, to je to. A to vam je sve Benetton, vidite? Ovu curicu. A curica, ma lepa moja glumica, evo vama curica, lepa moja, evo, izvolite. Pošto je curica? Curica, 20 kunića. Ma je, 300. Ovi novinari, Bože, dajte. Ajde, 5 kunića, idemo. 5 kunića, to je naša nada. Humora. Pošto humor? Humor? Čekajte, 2, 3, 4, pol, 5. Bravo. Čekajte! Grazie, senjor! Znate ko uvijek je bila grazie, senjor! Senjora ili senjorita? Senjorita. Klijentela danas je bila, evo, recimo, pristojna. Znači, bilo je ljudi, po njih troje, koji su stavili po 100 i nešto kuna. Znači, ipak su se počastili pićem i klopom. A bilo je ljudi koji su pojeli samo jedan grah, bez ikakvog pića i to je to.
Danas koliko je kila mesa? Pa ajde recimo neki 20-ak. 25, tako nešto. Otišlo. Kobase, znači kotleti, ćevap, znači kompletno, ne. Nije to nešto, ne. Neki puta znaju otići 50 kila, neki put znao otići 10 kila. To je to. Ne radiš na normu, na stroju, radiš za sebe. Koliko napraviš, toliko imaš i gotovo. Znači radno vrijeme do 3, tu zaključimo kasu, peremo, peglamo i idemo, ne? E sad zavisi, ako se žene malo popiju, onda su sporije. Čekao si mene malo porula, nisi čula. Najnapornije mi je recimo, evo vidiš ovo sad, vani je plus 30, ti moraš ovo pakovat, sjedi se znoj na sve strane, isto tako i zimi, ne? Van minus 15, ti moraš dole stajati čitav dan, noge mokre, hladno. Eto, to je ono što te recimo, neću reći frustrira, ali neki put i razmišljaš o doma kad ideš ili uopće da idem ovoga smrzavati se ili pregrijavati se ili tako, ne? Ali prinuđen si da moraš ići. Druge nema. Ovaj posao treba voliti, a kad ga zavoliš, onda ga radiš do kad možeš. Do kad hoćeš, do kad voliš. U principu, dok god bude mogao raditi, radit ću. Uvijek je nekom nešto u interesu da nešto ne postoji gdje on ne može zaraditi, ne? I postoje tu već priče, već dugi niz godina, to će se seliti, ono, tu je smetlište. Svi smo se mi pitali, a zašto bi neko tu nešto gradio pokraj smeća? Ostavite ovo da živi, jer to je jedino nešto što može postojati da bude nešto prirodno i tako dalje. Jest da tu ima nešto i šverca i ovoga i onoga, ali ne prodaje se nikakva droga, ima normalno robe koja nije bla bla. Jebi ga, ali svi žive, svi uživaju. Puste ljude da rade. Ne nas, puste onu sirotinu da rade, jer sirotinje je tu 90%, koji su donijeli 3 para cipela, koji su nosili 8 godina, pa da prodaju za 5 kuna. Niko te ne pita budućnost Relića, pita te budućnost nekog velikana koji želi nešto uložiti i koji želi nešto izgraditi. A mi mali ljudi, pa ko tebe pita? Ti prodat tu danas za 10 kuna neke stare cipele, pa ko te jebe? Mi to gasimo i razumiješ? To ti je to. To je budućnost Relića. Pošto mitraljez? Pucaj! A daš mi samo da se šetam malo pa ti ga vratim. Bez Relića, ne znam, Zagreb bi bio Bratislava. Super! Zagreb bez Hrelića, ja mislim da više ne bi bio Zagreb, čisto iz razloga što su neki ljudi navučeni na Hrelić. Znači, ovisni su tom dolasku na Hrelić, pa makar potrošili i 5 kuna iz nekog svog čistog zadovoljstva da nešto kupi jednostavno na tom sajmištu. Ali općenito mislim da to više ne bi bilo to u Zagrebu, da nema Hrelića. I mislim čak, moje mišljenje čak i da ga premjeste na neko drugo mjesto, da to više ne bi bilo to. Jer ljudi su navikli na ovaj prostor, na ovo mjesto,
Ne, znači smetlište je tu, ono, pogled puca i da ga bilo gdje premjeste, ja mislim da više ne bi funkcioniralo u tom kontekstu. Mislim da to više ne bi bio Hrelja. Mir, zdravlje, ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo, imanje, 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 imanje. Sve čega nema i što mi fali, sve čega nema i što mi fali, sve čega nema i što mi fali, sve čega nema i što mi fali. U meni je, u tebi je, u meni je, u tebi je, je. Rastopit će se svijet i postati lava, nećeš znati gdje ti je rep, gdje ti je glava, izgubit će se trag našeg postojanja, uzalud je sve što čovjek sanja. Rastopit će se svijet i postati lava, nećeš znati gdje ti je rep, gdje ti je glava, izgubit će se trag našeg postojanja, uzalud je sve što čovjek sanja. Sve čega nema i što mi fali, u meni je, u tebi je.